kusuka xikolweni fika kaya ni fika ni cinca ni tlhela ni hindza ni tala. Phela mina na swi lava ni nga swi lavi ni ta swa exikolweni. Why? Swa fana musi heti na ku tsala. Hayi phela loko a swi vuli ku loko hete ni tsala a ha hi xikolweni u nga rivali le ka grade 12 u twa ku loko tilaya khumbini ka ha ri na tlilasi yin'wana laya Ka ta kona u xi lava ngopfu xikolo. Hayi a matana tona n'wina hayi khona se i la ku ta na tona sweswi. mi matana tona. enda ni ri na Phineas swi ta swi handle ka ku fonela nti u ta ku fonela kumbe njhani. Okay. U ri u lava wawe chu no hlamala. hayi mara a hi tshiki phe mani nga tela ngopfu swa va Phineas na swa xikolo ku va ku mhaka leyi lava ku ku vutisa yona a yi vutiseki xikolweni. Hayi ka munghana tana kahle. Munghana Ni endle yini? wena ku cinca vito from Matanato to Mafanato. Why u vula so? U swi tiva kahle ku wena u vula so. Mina ni lava ku wena i byela mina ku ndzhwalo lowu i nga na wona u kuma kwihi siku lero loko ni ku vutisa wena u horile a wu vulavuli loko hi ri xikolweni a wu concentrate kasi ku humelela yini byela mina. Mani swi tinta ku tshama mi ku yini ka munghana? Okay yimanyana ni ringeta ku hlanganisa mhaka leyi a wu swi ti ta ni byerisa ku yini hi mhaka ku a wu swi tivi papa n'wana i mani swa humelela sweswo. Swi humelerile ka mina. Matana ni nga va ni ri munghana wa wena mara hi va sesi loko hi risiwa hi va makwenu ni kombela i ni byela ku na mina ni ta kota ku va kahle kumbe i Phineas. Phineas a hi yena. Ni languti matihlweni ni byeli ntiyiso kumbe yini ka munghana? a ni swi tivi kumbe sivara wa wena. Hayi Sivara a hi vona. A hi vona Sivara. Munghana Sivara ku nge vi vona a hi vona. Misi a na ha swi tivi a na ha swi tivi ku sweswo phela se swo vana nkarhi wun'wana na wun'wana va ngo ho no ni vitana va ta ni vutisa ni sure ku na vona va swi tivi ku ndzhwalo lowu i wa mani. Wena u nga vulavuli hi Sivara wa wu swi tivi. Ene u nga vulavuli hi Phineas wa wu swi tivi. Hi mhaka ku na va wu swi tivi. A ni na mina ni swi tivi. A swi hanyi swilo leswi swi vulavulaka wena a swi tshama swi hanya sweswo. Va ta ku vitana kasi. Ni ri kumbe the possibilities are very high munghana va nga ni vitana nkarhi wun'wana na wun'wana and mina ku interrogate-iwa a ni swi lavi a ni swi teni mina na fika ni hlamula ni ku yini. Ka munghana. Ni khansele nkata ku loko kote ku fika. Hi swona a ni nga ta tsandzeka. Ina wa tiva ni na problem ya Matanato. A nga la ku vula vukhwiri ra n'wina rona i ra mani se wena tanihi munghana wa yena lexoko i nga i swi tiva ku khwiri ra n'wina rona i ra mani. Ya na mina na kumbexani mi ta ni pfuna ka problem leyi. Hikuva na mina Matanato loko no n'wi vutisa o khoma laha a tshika a hetelela hi ku rini a nga la ku vula ku humelela yini. Mina vukata a ni hleketana ku i ra James. Hayi James ku nge vi yena mina na Matanato na James wo va vanghana sweswi hi yaku swin'we xikolweni and a hi James mi endla xihoxo. James i buti wa yena i buti wa Phineas n'wina mbula Phineas. Ni kova hi ku va fana. Se wa tiva ku why ni hleketanela Phineas ku nga va ku ri na kan'we kumbe kambirhi Phineas a ta na kan'we lera vumbirhi Sivara wa yena Matanato a caca Phineas. That's why ni hleketanela ku a nga va a ri yena hi ku a nge n'wi caci njhenjhe a nga suspect something. Hayi siku rero mi ri vulaka na ri tsundzuka a mi byerini Phineas ku ku na assignment yin'wana Matanato kun'wana a nga swi twisisi se a va tela ku ta pfunana mara ku Sivara wa Matanato va ze va va hlongola a va n'wi byelanga. Se mina mukateko a ni ku sweswi wena tanihi munghana wa yena famba tshama hansi na yena i vulavula na yena i ta ku byela ku i va mani. A nge pfumeli i khale munhu loyi ni kha ni n'wi vutisa tanihi munghana tanihi makwenu tanihi sesi a nga pfumeli ku n'wi byela ntiyiso.
o khomela a tshika matana no kombela famba va na mali ene xin'wana xi ni chavisaka i ta za ti dlaya mina phela yeleyo hi ni chavisaka hikuva a mina na ha swi tiviseni ku ni ta swi endlisa ku yini loko a nga mi byeli n'wina mina nga mi byeli wani ku endlela juice okay se ti endlisa ni twana tona matana ta vona mani Sis, ni kombela yi ni byela ntiyiso yes wa yini? namuntlha i nga ni kariheli ni byeli ntiyiso ku khwiri leri nga na rona i ra mani Ra mina ka sis. i ra wena Ina. i ra wena ra n'wana Se milano ku ra mani? Ra mina, mi ta ku yini mina? i lo tikumisa khwiri rero wena A ni matana swi tivi ku ra mani, sis, a ni swi tivi ku ra mani. hikuva tela ni A ni swi tivi mina. No swi kumisa sweswi. i swi kumisa sweswi njhani we mariya wena Uma tshame mi kha mi ni vutisa xixi n'wi ni ri a ni swi tivi mina swa antswa ni famba ke na famba mina i lo ku fambiwa kwihi no duka naro a wu duki na ro le ka hina le i nge ku yi ka mhani nge yi kona i toya kwala ka yi lo nga ku nyika khwiri rero mani wena nguma swi tiva ku yima ni ta swi tiva leswi we yi nga ni byeleki ke a ni swi tivi mina a ni hi wi fane i swi tiva a ni swi tivi mina a ni swi tivi mihlolo leyiwani ka matanato matanato ni ta ku koka ndleve leyi ku sese mi tshama mi kha mi ni vutisa xixi sis ka famba mina sis kasi wa hi n'wana loyi a nga la ku vula ku khwiri leri a nga na rona i ra mani munhu ta kakaya kwala a ku i khwiri ra va Phineas kasi xivandla nyongeni